Hata kidogo kidogo tote wangu sabure. Ngita masawa hivi kali. Kita shinde. Ngoja tukakande. Jadi ngoja mau maono. Ento biato. Ena chire kwa kesa buna riri mnanko bosande. Na changu saba magere. Tanga ni ungabere. Ande bono ntaite koirana. Tokobere siaiga. Twa gosiberie bintu twa mayana kyokoraje. Tata bado twara gambiri na kirugo. Pakate binate byo yondo. Ande bono twa muirenga tobe tuo buamo. Familia ya mo buamo kura kumnyaka ne bitine binge bye. Yesa. Ono kirugo irani nga ndara bera ga. Andara zumuno ko ganyanga gazara ko sabiri wa. Karibu sana. Asante tata. Ayo ila chipagi ya nyumba. Chipagi ya nyumba? Tata. No. Yaani ndio watu wanaona sababu ya kwenye na kako kwa kweli. Na yule hao sana. Karibu sana. Tata bana notora. Notora ara gushughulike. Tokobege sibiberera bo. Kero. Ngoja niko wala. Ai. Tokobege sibiberera bo. Hao sana. Mwanjali na hao sana. Karibu sana. Ndi watu kwanza nige kugenderera. Yesa ngokaro. Kia kamuraga. Ito na kuna woite chigasi kwa tongere. Nimboronge, ngonya kuiboka boti, sakuti. Ai guarda. Ichiwana koni gose. Mchwe ne mete ane yemo. Moko na ino mwali gichigasi mwakora. Gose kwa kwana na injira nyakora bie school ali bweko. So Naranga Tigambo Montomia, as always, as the person I am. So no matter the female Anopheles mosquito. Now, malaria, yabo kireke nyeleke. Nalenge skuru gali, Ministry of Health, yarule sakila. Nga malaria yabuchire, signs and symptoms. Severe ones, vomiting, high fever, loss of appetite. We can't remember so many translate but those are the main ones. And the main so yaendo aigwe neti onyeteio nacha ne nyigali na bango kwa yere nkurale. Kwani leo hamtaki kunifollow? Tap guys. Simtumia akiata gift. Oh. Thank you, Jay. Asa waki mnamtumia sasa roses ni nini? Hakuna mtu akona anaweza nitumia tamani gani? Tap. Oi. Sasa di, naendelea aje? Umenipotelea shi mambo. Shi akinitumia talayo. Sasa gesare. Mi niko. Nyagoi. Utaoshobe kana ile TikTok ile gari iko. Ebo. Ndio huyu mbochi wetu. Itaki gobe kana ile TikTok. Ndio huyu mbochi wetu. Huyo koroka igaye. Bwana mama ngiko tukuteresimia. Kwani ngiko ndakera na kwa mama ara kama mara kana ile TikTok liko. Chembe keri toke liko. Kwa mama ki wako liko go chaka ota bika ngante keri toke. Okompani kina kore ko na ka. Nona macha tu kwa ko tinyi nona macha. Yani ori chando nje ya ngo chando to kunya konkori ka sike kwani ni chembisi ya. Ora sisi nyoro sama. Ese kigara kinyogo ntenti kiri singo tinye nyomba na sabu ile TikTok na ganyiro choko kana TikTok liko bekere TikTok liko so kora. Kware ko tinyi kware ko bekera TikTok liko mako kendra ko tinyi.
mobe watchful ase muna aya morabi go bonyansi obo okonyora time wende naye mwana gari gesona ndole gose ninyore naye 50 ayo orakora naye chumbi ondara kwangangire nga oyondi no muntu omobe oyondi is not considerate oyondi does not love the family ngingo kwanere gesongo na ndete koikio na kwa ono torana kara kole kiwa tongere tunse ndivyo na kwa nganga chiga nini na tita mangana ye koro sinza bo korande kinyonzi kiyo ndari mogo chana wani osoro behave well mbe convinced nkoretera abantu boyinge babanyere kuingira ara ingere te bondo ni ma nyale kuingira box style yo weti go mustarali ga utapiga hiyo ima te kuingira chonzi executive na style nkiaire ndo tai kuingira morai wewe mwalimu sawa. Yani ai gaste yote to yani to tage tiorose utaite tunga nyawani na ayengi wakorire kurumami kwabo getingi kwakore utatike kwabo kakwanya ando atetie chai kwanyu wasoka goche siko gaiga bono na kiotaite ingi wakorire kurumami kiotaite ngole tego nkarera igona tingi yote tokore te kwanza na taima tero na diokuma tigana taima bona ayega siyago siyago no gochanga gwasibirie bintu gaiga gwakore ngabono ochaka kugenda kuchimosoro nganore mosoro nore na gesare bokunye kugamugo amanga na ukosa ayo yakorega sinamanya kugenda ayengi wakorire ingi kwanya wakora unyombe igora naye wasibitianga naye wasibiti nyomba igora naye kwarugete igomana ko yomo to gochi kwangu kitinza chinde ani mukorega mama aracha mama aracha kwanza mama bindo moisi ori otitegoro gari tiga mama aracha njoboga teninga bunayo gocha kwanya kunuka bamchenga kwanya kurua soko irugochi konya teri jogotango nora te konya teri jogotango norega ninde igangi kwanya konya teri jogotango norega inki kwankonyi ngaba mnawa bamche tiga mama aracha rero nariyo kora ara iskoga ko kairu na ba mure ba enda gochi ke go sabere di toke ni gora mabera ta gosa Kesara tuaje tigesara na kiyo cha gosa atiende na ugo cha gionjo ka ni ayo mete no nende de mai yani yote chini gote ni na tichi ni de ngo ya gesara ya ni tuana ke como que ndanga mo grande si ya tire na precia sa stai no nyare pero sinero no pero okay gatanga karo kaya ndar ko singa timanyi ora bro vi yo na kwa vere ga te no ni pasa kanda ndikie gas na wane ndaro go bwati ato na kanda sama ga gas bono usera ande ko bitere wando gole ne tsuburi ni kana ndo gore ka tsuburi che mbire gas ai ai ko bang ni tuan tu ko tu mo da ko mo sikira de mai no wacha ile kore kare Maria sai ora kitu kwanza naona kurukarenda ngara chukua Maria tasi karante vinga yo sexy lai au mwisike kuruka Maria dorika wa aiwa na Maria tara sina Maria de ani ai ko inyorango kuna Maria no mwetu mwalimu wasometi nasa zote ya kwetu basa nkyo tetoro mwana Marieta y'abantu bakunda ono ngo akikusigire lida ni mu kwetu Squeeze bana bali ko kumalieta na umuntu okure ngabona nakure rero mwana onyare bari kwegeta ya squeeze bantu bali amalieto okori ndaye ngeri tari umuntu ya muza nako umuntu ya muta nya mukuru yes maite useyo na bwa tesini eyo ni musko mina bwa tesini ngene okwenda google
kwarigereria marieta kwara igesomo che mwana ontari guturicha kumukanga maria Nakio da andi vijora renge. nje nichengo te Scott Taylor nyana mumura no baseke udete tumuroke dorika maria Nakio kana gosoka soka. Ero ngwe gorete kebanda ende ya nje keba kora tigane kibanda kora yandra na yu marieta Na wate togu maki. makaro tini konyaigwa Kwanza ngwate ke sara ma. ngoigwa ile sana ngota hiyo sawa kesara nganya koma in fact kinyen kyonsi nchiro urete mugasona kitokorosa Bakarangere style yo de manyi. ngoretani kora nkwani obokendi turi wae bokendo yake tiango kwani ngara in fact kora yake no kwange yake sister ndo kwange yake toko wayo kwani nkyogo nkwana kwaneriga ntwako kanaye mambi meta kerongo tema kobo muya kuo appreciate kerongo bo muya keroko bo muye gento kiyangi yo kego kama out of you amaena ro muya no chama mnako kwana ubi no mnako kwana ubi gokorora nyaticho beiro muya manyamo shena abwate kirira kwa sema shena Aiwa, noche tukiembia kwa minute. musibati kwasi nacheta kango muntu geto mwao mtega kondo siwe na bya hukuma Tamai. Aba smart yako bera waseti. Ule smart sa. Bia kwa minute. Anaenda ite kwa minute. Sabidi kada kuhingira. Aira simo minute. era acheta kagingiro Tingana neme koneria. Na kare mwisi kwa minute. Isi yorori kabisa. Kaira kwa mara. namorraga arie aringe mwagesare jisa nchira naso kuchiga namorraga na gisare na yuba kwani gure chinsa batira guchurugo dime to sina chiba use bachikogora use ba arie sa simege to senchikaro na yango chikochi mundo ya ko na chiba chikuriki Ingi. Entongere nta itongore. Tumajane nkoro ya. Entongere nta itongore. Tete. Wekore. Tumajane wekore. Wekore chumusoro kwa bomusani. sare na changa video Muya. muntu ga ore shida mama sabiri na gisare kuma minte lakini Okore kora. ngora era sabiri ga gonte kin nan kore nako imbumi Ore kore. Tumaji. Halafu ntegera kere gitu. Gento soro na mukae bako gamba. Gento gisabiri bako gamba. Gisare. Teto tegera. Ani kerege? Ndetera. to entigo fe Eh. kama ni meto nango chikuanga sabiri kwa sabiri na wa gonte byos meto nango ko ono boni ga gonte yige ntongore ko Ogokora. Ndiara changa. Chenguliria beso mongai no mugorira yoga. Omatei na mwancha ni. koleto Nangu. nje ko dai ma Nangu. na ro chaga koleto no muntu gite Chonte. Lakini gento kia maana ntagete. Antagasari. lazima tugaenche mambi bondo to chika kubuka lya kuchaka korosi cha enche sibe bintu iga okora kende ga gonte inkore gento kore Muntu ngusere ngara. Mater na mati siri sire mosoro chance. Halafu ntegera kere gento. lakini bono gisare ga gonte irende to ende mugondo Ya mugonda rutochi. Ana mugonda seke kama tenki mugondo tina litigochi. dio ngende mo bere Chiesi roche ayochi. Lakini go mai tenki otegete. abono abongo korai tingo goferi lakini nabo bakungamira bondi no chakwenda nanya ko baugiri Ya tumsipo. Ono nteto go. sawa abono teto ngeki ndigeri 200